mwebale munonga ejino program yetu eyo muhinji no mulisa kandi oli Tayali West irakali yetu program eji nebaho bulirwa akashatu ashashatu necweka nizo shahambwe ntwakira tubase kurara twagire mboze ndijo eitwaganira ndukuno muri Karera ndiyo muri Shema municipality kandi niza kubaninganira na numuri gwe nakora na yinjiro mutindo amate abo kuba turebera abarisa bente baguza amate gabo batunga musente kugwa kuzoko mu madayari hakurata hoki oyiro kugira ngo tubasa kuteka amate mu makagitu n'ahandi tunywa amate gitu agar fresh tukoreki okongera omutindo amate cyo kikaba eco mugasho notandukota okuzo mu project ejo ibintu ki ekwa nibyetagisa okukorwa okubasa kongera omutindo amate okakoramu ekiturukweta yogurt hamwe nebindi erizoba nugumura magwitu ubwo kongera omutindo amate reka nkutware uwo mugenyi witu wizobera atutandikire mbozi kuyatandikire project age kagitandikata yagitandikira ngahi hati ahari harurengo ki ahakongera omutindo amate nabanyeta Edmond Principal Farmer nyondi yo muhinja atakwata mwitaka omukuru twakwakira Tayali West abaryo bakureba bahereze namuzi mwebale nasebwe kuba ni mu mushaheji kandi mwebale kumanya munanyimba yo mu Karera Kasozo division sema municipality kandi mukabasa kutambura mukateka mubwire bwanyu kwija kundebaho uko natandikire ukundi korana nguna nayi yashikane bigendo babyange byona amazina ngayi amazina manyitu atusiye Robert Elliot abantu bakira kunyeta kamanda washika mucyaro wanguzo kamanda linkayi mbati ko kureto wanje mweni mu rukwate kunu yatuiza tubuza kamanda mwije no mubuza kamanda Karera Trading Center twakotwara hano batya kureto wanje twaye twantushoma bakatugambira hakantu nkakagumanika kwata twatuyoko mu mishomo itahiguro ko muza Chambogo twatu no kitara byati mwashomebi konga yatugambye ikintu kibanja transfer of knowledge ubwenge bwasho mu ishomero gire kindi cy'ubabukoresa kitagikiwa utakomo mbitabo bongere misho gire kindi cy'ubakuyamba mu misho nda kunabe ni nkuranka abanyine shwe nkuru kakantwara turi sente ngwe nakora ni nkundente mwe ko bire kubashikire na jante ngwe kandi sente yanjye mani ndi sente zakura ndeba nakamuhamate mpora ndeba natanka kugemura ahadayare ndutwara rutankiye mu ibiri mpora ndeba zagumanza kanyandira ku 20 mbwenu hati nizanzo mu dayare mba memba bija banyita bandika rwego rwa general secretary mudayari ite ya Karera mbwenu ngumu mu mategito mu mpora uburyo mu mate tokatandikire steka teko cyo kongera ho gumutindo tandikire bibona bindi yes unga mwenu gwirubona amaziremu nangungezaho ko muri Samurundi hakana umutwe yabajapfa mu yanjye yarebe nteze nabimba nyine nanyenda sente akaba nazimba njya takuzakora muzi mbwene kizire kubaho arebe tongore bikukira kubambera bombi ku kwata hadayari population mwene nkabandi ya diary nashanga akapapura kake atakapura kake ko nakashanje unashumaho nkashumaho nashangaho ikintu cyintu cyitwa variation nasho kwindura umutindo umatagi nakubanyene mwe kunashomireho naribe namba yisumu akanta ko nakakunda kayikwanire iyo gatishi kurwa mu mateganje tinga kora ikintu eki mwene nambe yabiruho ngakwate sumu yanjye wakupurire namba akapapura natire namba yisumu ejo yaramu ko ngumuntu akujakira konka cyangwa umuntu ajyande bwene ahampa hari kante hoka message nkasinde kasumweji ubundi ugakijengarukamo ikinte kikija twatwara ubwire bunabenta kuteka byanyebire twatiri nko mezi nkamukaga kabanye ndiga famu ndiyo mu muhanda gwanje ejo nisumu isumu ikane mbuza ngo ndinkayi ngamba yindi konka ndingire ngo ndebere message yawe hasumu yanjeji kandi kabantara umuntu ukajya ngo akabana Netherlands konka shaheje kuyangamira jangu ya Kampala konka yashanga message yanjye ngo nanda andebe kandi abaseganira nanjye ubo muterera katari umuyihanga akatari umuyihanga cyaba atakugikwata ntirebuka yes konka mwene kuyizire kuyagumiza munampora kana kari umuntu arubwambo rujungu kandi ndukurari nkumushiki namnyoteka jangu nabadotcom tumwe nabadotcom abatumara konka mwe mumanyigarukamo ni mugarukamo mpora hati kizire kungambira akambuza ati mbadufa ayi muri mbara nujumanya nkamugaruka muti ninjye manya kuba kandi ndagikoreye workshop muri tagiye kurataho ubwire bukari inkizo ryuwakani ya naza kuyija muri kuyabari nko muhanda nindekateka yagaruka yanteranja aha ntahiwe kweta kashaka no hamanya ntikashaka no ni impamanya ati mwe ndaka bandi yatu wasa kuje ntininjije izo biri yakashaka kuri yashire ibintu kino kubukwe yakora yagaga yanteranja tkonka shikurga kashaka kikahora ni hingana ki
nkamujyango tumwanya muringo munonga ndimwe watambura wija washikanda iba kwita kagohe nabahaba hihi nananye hinkubandi atumwe nugumayo naza kugeza ongereki kankuronde obori hakaruma kace takuhinduraho Nkatugumza munanya kana benyine kakanga wasaka musika mpora muri mu ruzungo tujye mu ruzungo karuma kacako tukatakargo hate icyo kijya namutegereza yija yashikakarira ndakumanya umuntu undi kuza kureba kuna biriyo nshitami nkarapiki neza ko mbaboda boda konga kabere n'umuntu wo mujungu ndayako mboda boda kari n'umuzungu kari n'umuzungu mushinja we tekora ngo nakuremera shi ati ndayaka yabuza ndabayirika kumuwanje nuko yerekereyo ndeba yije hati mahije umujungu shahejo mwakira hari mu cyumuringwa tuganira mbaza turigo twiningamba ni wase umuntu kaninyi tenye bintu gate niwe ntembeno tutamaka tebaho tuganaganira hati kinabe ni akaraka kuzuma abajungu bomba yakora ibintu byagwangu ati nkareba program yawe nanka message yawe ngaragira ati nje ndebe cyo wabeno yitanga ati no uri sente ntinizirisa ati ngwe ndizirinkaje famu yanjye ho hariho kake konkanka kwato wa boda na mteka piki twagera twashika famu twatira famu nkanye yente zanye nugisigireje nangwa yazeba yazukunda hati we yataka konto program zabo ngati mwe neze ntenze nde binyase bihingire binyase birungi munonga namagezwe kuri sawa batungiraho ngwe nareba kandi natanga mu kintu kimbene mpora nashemerwa njante kinida kukikora nkandi ni intandika mpora mpora mwe kutwarigire yokwe twaho tukumuka hati kutoto kiri mukangira ndimbe ikigendego cyanjye kandi ya daire nareba vari edition mu mate ndimbe ncyo cyabegire tare kujya mu zasumi yawe hati mwe kujya herze yangira ati mbe niyo naza garakayo atkonkana aza gukora iyo program ati niza kuyija ngwegese ko kuteka yogati kungero mutinda amategawe atumwe kandi wakora yogati atamate atrisi nja kureba ngira value sente zo ekikope cyo ruguza shingi bitanu ukora wogese nzizuye muzu kutano ndwe bari munonga mwe twatagana cy'umungerejo izoba kuri yashikere yanyuherezaho yanda kushobora hebe nka yanyuherezaho ndijo aba coordinator yajyango ayije ndonde abantu group abantu 20 ntemwa abakazi n'abashija n'iminyeto ecyo nakikora abantu n'abama brazinga n'abarundana hatko babire ko bwashikire bija abantu na wuriya yija twaza mu kuteka amatago akajya nza gukora sena ku 3 ngo kubanza nzabanza tugateka ugwa kabiri nza kureba ikitwihire muri iki kumuhereze kugateka ugwa gashatu nza kubantu basako yekora icyatukorire kuyabirangambera so twakora izo ryo kubanza rya kabiri tuya twari twabe twashanga amateko twabefire mugarye mateko tugareba twashanga gari kintu kirimo tuhora twashemererwa hati nyowe tindi munywa tinkukira yogati mbajya ngo nibyo kurya mbabirya mwenye tinkurya yogati yogati tuba kujinywa nemere kandi namate tindu kuganywa kunkabe nabe nyine kuba testingire wajyanga wantu kintu kanico mwene abantu bona bashemererwa mayinde zabo zono zatanga korekera ishwa kubintu kigendwa cyita so nyowe iki nakoze rinagira ntikare ibintu bitwaza gumza mutwagire iki twakora so haruna kurwa kashatu coordinator wabe na trainer na training yajya tumbere hati nyonaza kugenda mu ndebero ko nkozere mutandike mugire muta atinje kujya mbarambe tukari taronshonga training ejo mwiza mwagishashura training ejo mazamagargo ninga yabahe yabashashwire twalona kashwara kugira ngo nangu gongire kunura kunke bindi webe nabukoresa akaba ari kindi cyo kwita kugira ngo nubo kuteka mataga ariho bacteria mbageta bacteria batit kalicha yo kugira ngo uteke mu matega gago mu state yigagarumu mwene gazo mu kwata akanta ko baketa ka kalicha kakajya mu bacteria azo bukoko no bukoko buruje bworra jamagarago muntu ejo kalicha niyo bacteria iri kuretera amatega gahama haza nanka nejo bakambageta yoba kalicha nambwe kunari baragambo ka yoba nambwe nwijya kureba nka yogati yanjye nubu nakoze rero mwishoko nagumizemo ngija nateka ngo ni ke yoba yanjye wakugeta akatandije ke yoba akazina kwa narebe ipapura bya Everhon ke yoba so no nakira kagambo ka yoba ko mana ngenda kubuza yoba gashate ngo so ati ngagumiza mu cyumugerejo twagumiza mu twateka mate umfeze yitu amate twagateka twagiha mu yogati ati kidire kura tampaho
nagumza mpora mpara ninteka amateganje hija kitongore cyo kwita SNV kukizere umenye ngo mujungo gwagizire ki ariyo kandi amanyo ngani umunyashema haza kana za mu program ya school feeding kugira ngo abana babihe umukubanyisa kubi amategatabonire babanyise yogurt babanyise yogurt kugira ngo bakaza mu rego kugira ngo abana bakure jako yogurt bakagira ngo ni boosting immunity umagara go muntu wenu kuko babari nk'abana batwaba hine yana kuresa yogurt kugira ngo butonde bwe hagira kasagarayo mwe nije program ya za school feeding kandi bera kuhereza abana yogurt mu mashomero mwenu umujungu yijanje atatu mwenu ni wa coordinator bwashiwe kandi ukora yogurt ikabone yogurt processors yogurt yo waza gikora no kuhereza abana mu mashomero icyo abantu bakora bakajyanga hati bo niza ndonda amateganya nyunga teke yogurt niza kumanyitwara mu mashomero ngihereza mbona biza kumabansha shure ebindi akore byo namba kumabansha shure ndagize nishonga yona nkahoranye nagira amani mingi natandukana teka yogurt ejo naji parking haza kibagiye kunkorra kake umujungo gwe yandeta yo vera bo parking mu yogurt ejo ubwo mutindo yogurt ejo nanka quantity yayo ikere 125 mils bajaka kasaketa kuja kubona ko herezo mwana wishomero akasaketa kamwe arisiringi zingayi arisiringi 5 nuwo bucyo bunareba ubwo bucyo bwareba no gashinge 5 mwe nati najyanti kare bampa amashomero akari mukari yakasinga yananka ariyo isomero ya Paragoni akari Blue Site akari isomero ndi bari yetanganwa atagwa kabyo kura piloting nacyo ukugezesa bakana bangira ngo umuntu wari yogatejo abana baginyo buri izoba omusande yona so nkanye no gukora amatemingi kandi kapakinga yogatejo ngagitwara abana abo bakagikoresa kandi bakambenda barebe bwanyuma kugikoresa haro impact nazo mukora reka tuzo mukumuraho twarwo mukahumuro hati ni nyenda tutandike tukore yogurt kuruga omururo hari yahiguri na namate amate twagiho munte tukagareta tukagasya tutandika tutakora yogurt twarwo mukahumuraka omudakikaje Oshiriyo noreba program yitu eyo muhinji no mulisa kwa kuba batwegitaho turiyo muri Karera kunuya umuri Shema municipality turiyo tuganira na no muhango omukukora yogurt no mukugu abo kuba ntureba nayonjiro mutindo ahamate kandi nintekateka ngo nitwe abina amate nangwagari nyamwinja gutusiba nturwana nago ebeye sazire manyamuseve natuyambe twagitaho mutindo ntubasa kutunga cyango omumategitu omenye cyakaroshange atutarukoye kwasa government because government iteguza kutukorera buri kimwe konke bimwe no kubiyegitiraho tukakore so bwingi bwitu okushoma kora yogurt nakantu kake inchino mukozi wa yogurt ariyo natuhereza embozi enyamurungi hati tukuza umukahumuru abantu nabagambira nibenda kumanya yogurt nekorweta muri kindi kubanza gukora no kumanya ngo ebintu biri kuza gukorera mu mukama bikeka bane babonire nje mununga byogizeje nangu tukijya kutwafuna sabuni hati eriya liquid n'ibyo bintu ebi ubyuri babiri je munonga kujanga amate wawe gatika mu ngagumagari na bagabika mutiga kufa bwangu so mwe jumtu bukoresa samatega ida kaho twayiza gihayo twine hakanta ko kweta ngo nilactometaka egenilactometa kandi yekukibera amateka ikakoreka amatako garuma mizi ninga garije akomaka nakomaka jungu kandi gakoraje munonga so nija kushanga twitaga amate marungi twanseka yogati ushanga ndijanga amate gafe garuma 30 twatine shonga agaruma mizi no gamanyo tanaractomete ati ractomete gikoko no giteka mu ineho ebintu bibakushuma ati gavaga kuba munonga amate no ushanga gaza hansi gakwata nka 20 18 borago gatabwire agamatago nutagonyeza nyumangu waza gakoraho wotagekamire okamuntu bonde kikacente ndicyaba kibi umuntu naba yakuzuka so mwenu akantaka kuyamba namwe nubwo akwigerya washangaza hasi munongo nimutanga tugonugarika akanonda quality product so nugarrera tikakurona ngo utiko byangwa ati yarona mukaga gakari makunyesha ngo kwanga project so akantaka niye kuberi irisho ryawo product yon kunko product nikakora ikintu cyamana munongo so koko nakageza washanga amatag ga passinga
hati twaza kuza kugateka tukuza kugateka amatwaga akatwa twayashyuminga ngo amatega gijya kubaga no marungu tukagenda tuzaha amahiga gito akantutekera umukani kandi zo kumanya zamate tubantukoresa kaniza so tuteka tukore sengu tuhemba mu rugwitu tugateka amahiga kandi no gitari ryango mahiga amahiga kureka cyo rukora mwika tukubasa kugita icyo rukora no kugira ngo no kwata isufuriya uteka amezi kandi giteke mu kigero cyo kuteka kandi amezi aho janga amatago gatarisiririzo banarumwe gataza no burufa no mwika so no kwata amezi gawe ugateka isufuriya teka kandi gito mizi kandi giteko mizi urifundikira je hatohemba kandi na wana ureki yunguke no kugira ngo ibintu mbijya nga ikiyungwe iki umuyika kikabenje gushoza hero ushoza hero kugenda kugira ngo umuyika mu gutakateganisa munonga ubunda kwamba kora konka bwe n'umuyika haza umuyaganirwa nga bundu gwenda gwije konka structure y'amahega gakabenga umuyika no gushora hero bashanga umuntu gutakabasa kuzamuna kaki ubona gutakateganisa imbere kuberumo so ukuteka kwitu nteka matago amahega gar fresh uteka urangurumba temperature yankaga hata temperature jo ndaba twine nanka samameta yo kupimisa twine samameta no takubona ugitekaho ukariba ngo samameta ejo yagumaniye kugaidinga washika hari inkaga abeno mutu hatari inkaga amatago gahiko mu rurengo rwo kugira ki okusya hata ujya kwata shukari yawe ugitabure umunonga ugiteka mu matago agaga ryamahiga amahiga kutabura ujya giteka mu ugaruko yongere uteka amatago na shukari ejo hata twenda ngo kakubarama kakokwa kakari mu shukari nako tukite so njya kugiteka aturumbe cenana ni 5 bagita ngo degree Celsius ugara hikari cenana ni 5 hata mpaho nuza kujotikari umuruno basagurira bwongeramo konko gahe chance ukemode kikaki 15 ndetse 15 ezo yeza gahereza njimesa ngo kwako bahina kanta kakenda kusigaramo akwa kwetaka kukwa kabaka kwa tuteganisa magara go muntu ngije kuba kargamo amatago gashikari cenana ni 5 ndetse 15 ezo rukongeramo atugiyeho amahega ko giyeho no itagaga kuringa ni kongera kugacendeza temperature kandi twafishinda temperature ntubantura temperature yana ni 5 wakari temperature yana ni 5 ejo no garakagiye kuringa togata mizi gakufuka no gato mizi gakufuka tuwakire ikintu ikintu cya blue teka mizo teka mukani mbwene atokuringa temperature ejo ukendeza ugasharamani wako mu temperature yana ni 5 kala kanta kana gambira kayoba karicha kayoba mbagete kamyo niyo kamyo jeje atuzo mu rumo birugete kamyo kandi jetaka cyatozo mu karimu kare ko muzungu naga unani gambira unageta ngo niyo bakaricha nganye mbasa kugambira ngo ni kamyo kugira ngo nana muntu mwira gujuya na hure kamyo ni cyafiteka teka akabantu maba ira bakabakora amatega baje ko bagakora batakoresa karikezi kuko bagira ko bahindura mu bakora ngaba teka bayuga tingeja ko yicyuntu ujibiko je ugerezo bwiye so atenkamyo ejo yana ni 5 nujya kwata kakari cyako ukafundure ukatekemo ukataburremo kora hizo gakufundikiriho atko kufundikiraho wale bare yikwasa kandi atkanu ujikwasaho rumo ejo ugikinga nikimanyisa ngo nejya kugira niza gumane hora mpora akatagasa ko nikagumamo mpora ndugihereza shaha kurga shaha 8 kusya shaha 12 ubwire bwa bukoresa shomini nge muno gitonka kashese pako mwazo nkako iyo yonke kuringa ati nujya ko icyo gihe namwe ujya kushanga ubundo shanga buwo kingire akatagasa karumu kacurumu mwene weza kishahezo akaba karikejo kwe kweja yari y'ubwire bwayo wagereke kagumumbu tagasi ne hindura state so nujya ko nayo kajikuringa ukajisharamani hati uzo mukoza matago kugira ngo azo mukufuka atwo kujya wagahoza mwene gafuka nguko kumanya burijo hati gahora hatugwa kweza gukora no kujya bwiherayo ariho akoma bakita planja imbasaka kuorika ejo niyo planja eji bakita ka planja ninga akutokwita ngo nakanta kukija kubanka sijisha amategito nakasijisa basaka kwata nakasijisa barabira kujuma bagire chikorugutu aba planja yo nukoresa ate ningitabuza amateganja umukani ngatabura bona ganuga gaiza kunoga nija kushanga okunabingatiremu twe gakiri hangira kwa gari inko bushera kakwa gari inko bushera
hati waza mu kintu kugira ngo wakugitebekanisa ebe ready kugira ngo umuntu yakubana agenda mu ngeri yona ubintu wasa kujya umuhereza so hati ngwanyuma yo kugifitiza yo gatejo hatobo yatandikire kwatana ya niba yakwatineka umushadeze nagambera umuntu kwani kwatana ngwe nuko kubona ugaruka gahoza kugira ngo ugahoreze kimwe ngaga kwatine kuko cyangwa no kugira ngo uyu makatagasa kwa kari mu bintu gafuke akayo gatiyo mwana ugikoresa kikaba ni fuka kuko se kare katari umuntu gwe kubonera bikabasa kubaje ndio kugira ngo yogate na wagihayo uke ko ine fridge njana fridge no joro ko ko rumundoku twazireba ata mu yogate ejo tunde nango mumbute kaburu munongo bene fu umuntu twaraze kanywa kamukorreje munongo nakurugani nyenda gutomera uka nza ko no gutomera manje ni kasetinga kananga to kunya bitakanywi so hati kwe kura tampo twarga kugiye itwaje kugitabara twaje kutujegena tugigerege munongo nabugegena burungi hatuzo mu cyo kuparkinga kutuba tuparkinga nanagamiye ngo abana takagira mu kuparkinga hino unareba kujegena aha gogwe areba no bagegena wamureba wamuro kuyajwire hati ngahamenwaha nabazwire za maski umutwe ibimbayito bya giyazi utakora ngo ubye n'ibinte byo kurangu yogati yabandi yo kubona wetebeye kansa eri mbuteka burunyi munonga tiyangira kanta kajideganza namba ni ndwana nabiki norana nyuma biki majyango mitu ayisheke mbuteka kurushangira ataguruka kashushika karagara mu yogati yo muntu bakajya ngo mukora yogati hygiene is number 1 hygiene mbweni yo no factory to kutasiya munkito yakoje ndisiza munonga kora mu product yitu yani shora yani zo mukatari yakora itutwenda mpaka final consumer dera kashabe ndijo bitu bwaheza kunuru so hato kukirampaho kutukuza stage je twajya ngo twagikuringa yaheza kwa zo mutina nagambe cyo kugira ngo nza kukipakinga kaje ngo yino odaya bamashomero ubwire mbambo kikankati cyo nguru action nimba nyine yogati njye ko abana bamashomero ruwa kabiri so nimba nintandika nkahati izobeye kurang yogati ngeje yo kureba ready is in mirziga na 25 akantu wakaho umwana yakanye umbashaho abashaho gukurira ngo sente zubaburiri na nyimba ndio mwaba sendeze yakanyo kantu waka immunity neza hiyuguru timanyisa ngo umwana yakurwara na rwara hokakininga yenda kaburi izoba umwana turugaruka ko rumunda ngo yagomerwa ngo bi anga imijumburo nebere mike so tupakinga yogati sezi tuzobahereza mbasa kuzitwara kandi nurahari igihe byo mukacupa kandi yo ni white ni ya white mbageta vanilla no direba branding yo ntarume cyurungo cya vanilla cyurungo ne cya vanilla cyuyompa then kiriya kandi iki kindi cyo kurebeki nureba ati yahinduka kara ati ni ya strawberry nayo no direba nda ukuyasha so abantu no kubakunda kareji inabakunde rukwera so mundi yakabona akunda ni yakugera ki ni yakabona atwana wajangwa kagacupa nakazinga hata kacupa ko kureba nikagura 10 akana kicisha fruta yes aka kagura mu mategi tugare tugamba ha fruta iki ni chikopo cha plastic twaza kurya iki ni buryo mu rushanjo kiba kiri inko kitari inko muri 85 aha hatiyo kumisha kiba kiri inko muri 85 nuje batayizira so mbwe ngambira barisa ndibitu barisa mugezeho amatiganyo mugakumeje nangwa muzo mu rubanjo mpangwi hazoro kunaba hasendi nareba abana bo rukore somu no nangwa amusore ko beta abana nabakazi nabake naraharma abantu bake kandi noreba ibintu binje birukorwa munarabirye by'emikono tokatungire bire byoma byarugogoma kino kucyuku cyereza mu mirimo yawo yate byomebyo ibyo makubyakuye biro bwa imbikora ikintu cyamana ko ngano rebe byomebyo no zitege ndicho kuba cyumurengo rukuzira ati no twabeturinga bukusinga bareza mpora kiro ntwija namune byomebyo twatandiye batangiye kubitwohereza nk'amasumu kubira kugira ngo cyakubanje basika cyo turete byomebyo kugata kashyikire mu byomebyo bitabo wareba aba nkabegesa nabigesa n'abatendeka ngwende baparking buri kimwe cyo n'kikwitagisa nangwa twatiba koraho na capsules nako dukoresha mu mashini kusiringa mutwe zine blend nungi munonga nko twakeye twashanga umu mashenze ga gataru nushanga umukataru tazayo akumashini gateko kuremesa konkeze kibizo wareba n'ubudomora n'ibindi tubukuremesa kuza mukatari amashenze ga gataru tumuza mutupakinga turebolinga byona teza tutwara mukatari mwe n'amashenze gabana gija ubushanga wawo twariye mu kigangije hatuwatandika zo mukatara guza ki akuzaye gatejo so ntukoresa munonga ibintu ebi canje bundi biri cost effective kandi bukutiyamba kugira ngo tukora tukabasa kwemera equipment you're packing amamate ndebo in a lot of plastics no bifunota hate nanyi nako budomora ni ntumambara nanyi nako bucubo ari buki ni ntumambara hate ibintu bigya bya Ibrahim ikindi ta kugira ngo umukora kwanje time
mbwene binyanguhire munonga namuna nyina nantamburireyo ubundi gere binabasa kwigirayo kandi mbere tusata buhereza fune ibintu bya materials ku parkingamo ati buri nkubwangu hije munonga so ni yambara value addition gishanjirota turukwijiro khendera okongera umutindo kareba waya comparinga na bari yabaninguza amateganje kashate no kirane kabani ngambira abantu ubonye bungu bene tinkwenda kutya kugushereka abantu umuntu nimba ni mugambira ntamataga wanguza rita uboje nguza shingira 15 kunkanyo najugura oyetege kwiza kati wo hariya kujuguro wanje mutwaro ntimwene uyiteka teke niwe kwa bintu mbasa twagiye mu kintu cyitwena twatanisa tubasa kujya kutwayihayo twena tutunguka tufuna sente kandi tubasa kora ibindi ibikucira bitukora wasigaruriyo naziganditero atushe Robert Kamanda kandi ayihire yo kwereza abantu abo magara marungi kandi kujyanga abantu bakora ibindi byo bakoraje munonga babimbira mu mutindo bakongera bafuna sente webale amunonga umwami Akamanda nanye niryo nakwata okutembozi yawe nungi kandi ekabasa kugira ekiya igisabanya Uganda nyoni burukuruga programani mbagirangu iro ryaratagoye irayiziba buliryo barukurugira ndi bari ryendogana bwenu ebugambo wa Kamanda yabyeganda zimwa products ezaine yazishobora nezi ijeni strawberry ejwajete vanilla buryo umuyazo mukatare ekiro kumushemerera nicyaru kugura arabakunda kakwera arabakunda kerange na munonge ijabana nibakira kugirikira abwa kakara kayako so ezino products satezi yakiroho omubwire buke kandi ekiyayirondire nko muntu akagira ngo natekwa kongera umutindo amate tayine ente nyingi nguziryaho tayine mate mingi ngugamushagirire ko ngano ushanga umuntu inamate season ne ko mwenko bwire bwenjura ushanga abantu amatene bagata batine ho gateka konka waba oyegire kukoreki omuntu yana yatamate iwe no bano yiha mu mutindo akaka cupana kagura sirinje 13 kandi yanjangu n'ikikopo kimwe twaza kuzomu kuguza amategitu agaburizo ne mangu tukikurenza sirinje bina hata ni cubanchi manyisa ngogo esente zaru kuba nayihomu wabara process ya kugambira nasigara inamagoba kandi mingi munonga nibanyeta Edmund principal farmer bunta ajwa mukira bushana nyo butinku bukugarura hato bwe nagenda nabo Alex Mati yuma bano kutunga ukanyo bunafu no bubiri uze kwerwa n'entaro zawe tuza kuba ntureba ne sabite kwija mukama barinde we have to keep African hopes alive.